my people, nongeye kubasuhuza once again. So murakaza neza hano kuri Kigali Trending TV. Uyu munsi rero tubazaniye inkuru iri so amazing. It is also trending. Trending ariko iri amazing kabisa. Ni inkuru y'umunyamerikakazi bita Rayshia, umukinnyi wa NBA y'abagore. Ibyo bita WNBA cyangwa se Women NBA byita uko ushaka. Dore ngira ngo nguwo ngaho muramubona ku ifoto, n'umukinnyi wa NBA. Bamubona ko ari umukobwa mwiza cyane, ariko ibyo yadukoreye ahangaha kabisa ni ibitangaza, biri so amazing, biranababaje so far. Rero reka dutangire tubabwire what's going on her. Uyu mukinnyi rero wari usanzwe ari umukobwa, uragwa ati yarasanzwe ari umukobwa, se byagenze bite? Turaza kubimenya. Yarasanzwe ari umukobwa akinira n'ubundi rino shyirahamwe rya WNBA. Yavuze yuko kuva na kera yifuzaga kuba nk'umugabo. Ni ibintu ngo yakundaga kera, kuva kera kabisa. Rero mu 2017 nibwo yatangiye kujya aryamana n'abo bahuje ibitsina, byo bita ubutinganyi. Rero umukobwa bita Rayshia, none yagejeje ku mbuga ze nkoranyambaga, akoresheje urukuta rwa Instagram, ashyiraho icyo bita amafoto yerekana uburyo ki yahinduye imimerere yiwe. Bakibaza uti yakoze iki, byagenze bite? Ibintu nsigaye mbona muri iyi si ntabwo byoroshye kabisa. Uyu mukobwa rero Rayshia akaba yakoze iki, yagiye agenda akoresha surgery y'amabere yiwe, agenda arayabagisha kabisa. Ubu ngubu igituza cye ntaho wagitandukanyiriza n'icy'umugabo. Reka nze nkwereka amafoto hano ukuntu byari bimeze. Uyu mukobwa dore ngayo uri kuyabona ahangaha, urabona ko yayabagishije igituza, nk'uko hasigaye inkovu gusa, ariko ubundi urabona ko wagira ngo ni igituza cy'umugabo neza. Ntabwo byoroshye. Rero uyu mukobwa mu 2017 nibwo yashatse uriya mugore nanavuze ruguru, w'umutinganyi mugenzi we bita Jessica Dallon. Ngira ngo nguyanga muramubona, nguyanga bari kumwe, niwe bita Jessica uriya w'imisatsi miremire, niwe mugore wiwe. Rero uyu mukobwa ngira ngo murabibona ahangaha ku rukuta rwa Instagram, ngaya amagambo yanditseho, aho yagiraga ati biragoye gushyira mu magambo kumva uko igituza cyanjye kimeze ku nshuro ya mbere nta mabere. Ati ni umudendezo w'amaherezo yanjye. Yashyizeho amagambo kabisa, ubona abyishimiye bikomeye cyane. Rero komiseri wa ririya shyirahamwe rya NBA ry'abagore yavuze ko uyu mukobwa Rayshia azakomeza imikino ye neza nta nkomyi, kuko yabazwe neza nyine surgery nyine. Bariya abantu bo hanze n'undi ababyumva nyine akumva nta n'ikibazo birimo, ariko mu by'ukuri ntago twebwe mu muco wacu ibi bintu rwose kabisa ntago babirimo cyane, ntago ari ibintu byacu. Gusa ntabwo tuba twarebye inkuru nyine tumenye uko bimeze, uburyo ujya no kwirinda ikintu umenya nuko giteye kabisa. This is not our culture. So nkomeje kubashimira rero, mukomeje kutwereka ko mudukurikiranye gakeya, bigenda biza. Niyo mpamvu nsaba abantu batara subscribinga ngo bajye aho hasi bakande kuri aya mabara y'umutuku ba subscribinge,
urangiza ushyiraho akazogera, then ibintu bikomeze twimanukira twizamukira nta kibazo na kimwe gihari, tubabwira what's trending in Kigali, what's trending in Rwanda, trending news updates, ibintu byose kabisa tuzamuka nta kibazo na kimwe gihari kabisa. So ndabemera cyane rero, once again, see you tomorrow. I will be back with the hot